musima miensa ahwefo mamu nyina maha emakwa aba ba Gogi TV Africa so ene eye dwada ederade ase se ne so de nkwa ne ahoden sonko adomye na yetimi ahye na wotwe frase na yehwema na wotwi ye hye afiase na wotwi na wotwi a etoso wotwe ewo afi emu na ene eye odefo obosome no eda etoso aduonu baako na yebu nkonta na ye hye afiase ene eye da etoso aduonu mienu na say the 52nd day of the year ye koye nimpa erade aya ade na ene no nsema hodo pi na akoso bi se hye afiase nsema hodo pi na akoso ewo ye man ne ma hodo bi so na kakra mensa aka ene maboabo anu abo ne tofa na sinkunya ede beso mo se ene awia pram to brekasebo na ye ensem bi edi kasebo mu akotene akwanhye bi akoso ama enam so manipa mienu ahwero mu enkwa opani bi so agye ono akasa no nkwa afiri ne nsema ede ho nsem bi ebebrem Ghana ya kwan ho nsem ahudo pi na aba ene so ede ho nsem ebebrem we ye ne nsem ahudo bi ma ka bo amra beso mo se ene awia pram to brekasebo na me kai mo se dwumadie edwumako bi na asomasene a metini ede brem ni Orleans Music and Talent School se yaba beboa ama onyomtuo no akoso na akonkan pese usua nyomtuo ho bibia eye musical instruments apese usua say saxophone drum bia pese usua no onyomtuo bia no vocal training na pese o voice no enye oto nyoma onde ai aboncheni ground project aboncheni ye ni Orleans Music and Talent School se yaba so voice na chese enkoyiye no yaba se yaba somo kama ma bibia akoboko heritage media nso aba se fa odumedie hu sensem nya abedan no pese o live streaming o pese o brand new business kama ema wiase afa na nyina obi a ete wonka pese o koso e odumedie a odi bia mu eye bibi na wo ye na pese o pevu ni papa na se videos e de do dwuma dia na heritage media se ye ho yaba se abesomo som papa Ford Zone Properties and Investment Group so aba self our sa so sensem ni nyina be don ye free said yaba said man that your son so be as asira no abem enti sense so sensem okoti Ford Zone Properties and Investment Group dia na menim dia wo pe we mu ene adwumako bi a o maso masene a mitimi di kasebo ebrel konom cement a mobile top hospital eho na adwumako mi asama ba o mudi nyina ebutuo acha so okọ ho no ma benyo mo kama ana wo pejechemu bia so betimi afre 0246 501946 na chese oni mo dinkomo na bibia nso so akokoso kama se de se na efata midina ne Adwoa Achiaa Oyiakwan mi yi akwan so kwan ase ya to menkra na we yi ni kama se de mo amni no we yi kama ama me ena na mi di dwumade ho chia me de kasebo ebra o mi twa me ho aba me ba me de nsem no chimba beso Gogi TV on the go. Mamu nyina makwaba ye hwe nsem no nkyeremu ene amaneba yen saka ene se abra ebo ahomache no miensa pa ho sima aduonunum no akwamukafo bi ekoto hye akwantufo bi na omo enam anwea kwanta kwan no so a kyese enya rebosem ene call so honom akwamukafo amfa kyese oma anya na gro oma je akwantufo yi hu ne ma na musika pia eno no akwantufo asase me se eto no mu di sun ani awerho ena ebo aban no amane se onhwe na akwantu na kono sema ekoso e woye man yi mu no omonhwe no munsi ano na amane ba nya se driver na o shenkani na o twi sa o ehyen yi eno so akwamukafo ya amfa spare no o ma bone botro pa enya asam ketua ena kontuni ba ko so ono so na omoni no enya ankita hodie abra ompese omoje ne mobile phone akita no na oye se onfa mo so no omubuni ye pa chese na nya asem ketua ana ekoso ewo anwea kwanta kwan so enne edwa adebe chi edwa dei abra no mensa ebo pa ho sima no aduonum na chese ya yaro sema esi ewo anwea kwanta ekwan so pa nya asem ketua me twa so ewo nsem ni ma body apostle so achi nkofo
enkofo du mienu bi a ye chema omu free Nigeria na abaye mayimu a just omu bokro no a enya asem ketua no de omu ya ne so omu de abaye fontentan yi na bokro no omu de omu hagima omu omu na abaye fontentan so ne Facebook, Twitter na WhatsApp ni ade na omu de bu nkofo eje omu sika na be ya meti oni obatina obi afre obi na ai me be hia just sempi na ekoso na am no ka say okọ savannah mountain mu a ekwe ho my friend say bole ahon ma posifo achi nkofo du numa che say anwa say na pon say mu nyina free Nigeria mu free man mu omu free Nigeria na abetina man mu just omu gbo man mu fi na Ghana posifo ensa ka omu edumbi no che say wo mu fi na omu e free du nkron e de kosi aduasa na omu edi na Ghana posifo ensa ka omu nyina du num omu successa abekontentan kro no boy omu de omu hagima omu eye bi me to so e won sem ni ma na ye kọ epoye mountain mu e ho na ko be friend say kukurantumi a ebo kind of mensini mu e ho na opanyi bi odi mfinsha na dua odi mfinsha no aduoson ono so chese eni da ho so wakoto ebure mu eku ne ho ya eno so wasema ba na sisi am no ka say die say eye den a opanyi e ko hye no ho akonfu chese na ye guzu aka nchemu bia ma na ye hwe